temwe okolea ikiringanithwo na mirandi miliku ya kuguna Meru nikyo kiure kiongelete muthutirayo siasa ndene ya kaunti Meru BUNENE yo ni nyuma ya karekare ntuku ya Jumapili na rene ndendo ya ukire nyuma ya gavana na njuri yo kinyantere cia makiri wokolea kariban tere barabarere murandi yo witana mbere ntere u na ruonende rwadio kwengwa kwa gavana KAWIRA tene ringi ruthiritiro kiwata monki BUNENE kaunti Meru na rakinya siama peke siasa biti TMC bon tuko mwanya kenda kwilibira uchwira Meru ntaira na rene ndikure kegerene ne atire uga guthe siasa ikare ko chite na mbere kiri miaka 5 yite Meru ikethire ikerekera njereko ke siasa Yukerono naronoru kirokaito yona mbiti endene siasa ira chidirete geta na mbere kukujerwa kaunti ya Meru. Tariki nyanya mweri wa kenda mwaka 2023 rais wa Kenya William Ruto na munini wokie amona atungira bangi kadomba barakinya Meru nontuba maromba yaranyumene yombere kwithira ninde akyaluka na ukara ya siasa. Kirorero kie gavana KAWIRA oneka kwithukira atungeria ekomiba Meru baraukire bareamukira muchara yonkurukie milioni na nobo bakwenda nindi utonyero tungeria wa kaunti ya Meru. Kaunti aitatekwa nyara na makatero 10 ambao wanafikiria Meru iko na shida. Watu 10 viongozi ambao wanalipa mshahara wa 1 million ama 500 and above always to make decision ya kwamba Meru iko katika shimo, whereas we know shida yao ni yao wenyewe binafsi tumbo zao. Utayukerwe na njira mputhu ukemenerwe kinyabane bamupa bunge barabawira ngabana ati ubateya na ubathukiria rietwa ubeta makatero. Hatukuridhishwa na matamshi ya governor Jumapili akituita cartel. Nilishindwa ni nini tulifanya ndio atuite cartel. Mimi binafsi siwezi kuwa na mpara, hiyo ndio nashindwa. Akisema cartel, mimi hata sijawahi kuitisha kazi. Natia bunge akiba Meru batanirwe ni Meru ende kinya seneta wa Nandi Samson Cherargei edirakia untubo. We saw this problem in December, and personally at that point in time the Senate should have upheld the impeachment proceedings against the governor then, because if that would have led to the cure of the issues that we are seeing in Meru, then we would not be where we are today. But it is interesting because I'm the one who said then that the impeachment proceedings against the governor should have been upheld then. But it went the way it went, and I'm interested in seeing what comes out of what we saw yesterday and what is happening in Meru. But as a Senate, we'll only deal with an issue that will come before the Senate. Tuye kire makarika ya RWARIA na arakore tariki 17 mweri wa kenda mwaka wa 2023 irintuko ya kiumia ntereche makiri Gembe South gavana KAWIRA aikendiunga yekie yokolea ende nonto okolea bwithira bugeta na mbere manto yethira kithuka ntangurutano wagagia na manto yangi ategirete kwithira yakioneka boboteani na mbera gavana etite koya na ntereu no yethira yituka itwero kya kariba kuo mikondoro no yethira ichina wa monki manto no kaya kuthuka Karikarire Jumapili ya kuchiria ugebo atungeria kathomba bario ministro karebo ndene Professor Kithure Kindiki nawe ethira kiwa ntubono mwankabu chonkunwe na baraba kuringanithwa nabo kwethira nindi bakiuka irueta garia ria kiwatho no ya withire antu baraba ethire bakiwata waba ititire mambao ne chakoti no munini wa gavana mutuma twedingia aikinya kenda kurungama nabo na nyuma yake kwithira kirungama nabo munini wa gavana kinyawe thira kyanja wani mabitha baburithi bandikeri na ikinyambere yo kenda kuandikithia ugebokie ukunia karika leo Jumapili. Ni maombi tunahitaji. Tunahitaji maombi. Na hizo zote nimeandika to the relevant agencies and they are working on it. Kwa hivyo kwa ufupi hata tukishinda hapa kusema
tutasema na tuamukie kusema zile maozo, zile maovu, zile mambo ambayo haifai yenye inafanyika hapa katika kaunti letu la Meru. Na manto yakithuka vyama kinyabio byedirani ndi bieta katika na kuileba kinyabio byongwa kiama kia baz na kinya kia UDA byedirani ndi bikiura kia mabo kwethira ba kinyame chimanio nera bedirite baika kenda kwariria murungamo yo na ugebo konio tongeria bravo kwethira bukioneka ore mubango yokolea bidirite nindi yokioneka kwariro bukatha mutongiri wa bravo inginde ni ambunge ya county no Evans Mawirakaria ethira kiura kia ngabana KAWIRA kutigatigana na yuo kenda manto yamba kwagira mbere onde mawira na arua inkwenda kuromba mpango jura jokolea mpango jura jo gavana ijo ambe jorungame mwaka tone thiri ndene ya Meru ino ntututi kwenda ndo ndene ya Meru tafadhali. Nawe mbunge wa Imenti Central Kiremangushini akiaria dira kiwa kariba gisyo kia kiba mutomete kingabana na kuabo bate kwenda okolea indi barenda mirangire kidira ibaguna Meru tekugutura nke aki cia kweja wa mattress na kundonita iro ng'ombe ndiromba atiri program mwira yokolea nontu ne gweti kinyaja Senate nirungameke ya gwakwani antu ba sentiment barambire bate kumienda nontu gwe kurujithania antu etha arenda gwikia ndo sentiment akamateikie akethira antu no bagakandana nabo uteke ngukira mbi there is nothing wrong kumwira ageta kamea uniga ntari ndungamira antu nawe na atari ende ura atari antu be mwira okeja nontu kwina ndwa nwete muntu ondwa guntu kunthe so na naria mutongeria ndi mwira indira igirwa gutebui nontu kuma ndwe mawa Meru yonthe ni chamuki ura bwiri gwa gwatinya na mawa ingabana munini wangabana riri onde okioneka ya chimba ya uriri ende athira nende ayukira na kinya kwareria ugebo kiokonie mubango yo Inatumika kuhara MCA usipo to the line kama member of county assembly of Meru, my friend, okolea ikilandi kwako ni mawano. Nayo ntumokie munini wa rais ni ati akiria kutonyera untubure ingi ende atigane na Meru babwite buraba kwenda na ngabana na Meru no bwite kinya bakambira bonde guru bukaria ndeko no kwitha kinya ba ntoro jo bukambe guru tha mwanja nyeri ndibite ngabana na weta ngabana na ngabana ekuya na RWARIA nwe na ngabana alipokuya mkaongea na yeye wakapiga picha na bibi yako aliona kaambia watu kwamba ile kitu tunataka kufanya ndivyo itatimika onde yekareka Meru kiraba utega nikidira kwewe akono kiotongeria kana no menemene ikwithira ikioneka ronorokwa rwatulirau Phineas Imana ndeto cheweru.